Prema njoj, Zoki. Kako misliš? A ne ide prema njoj da se ne bi vidjela ova pitanja, razumiješ? I vi, što? Pa ispaše vi na pamet pitate, razumiješ? Bez ovoga papira. Sjetio sam, Slavica drži pitanja, a vas dvojica čitate pitanja. Nas dvojica? Da, vas dvojica čitate pitanja, ona drži, recimo. Da. I recimo pogledate, to nije loše, Zoki. Nije još. A znaš šta bi još moglo? Zaposliš suprugu da drži pitanja i Slavica. I jedna drži jedno pitanje, jedna druga. Da, to može da se izgleda praktično, ovo što vam govorio, da to uopšte se ne stekne dojam da tu neko od nekog čita. Apsolutno, pa to može preko indirektnog. Iliću Boško, bol. Šta je Nirdala? Volio bih da mi daš neke bliže informacije o tome. Pazite, Nirdala je zaista, mogao bi reći, strahota i strava savremenog svijeta. Nirdala nije običan pojam i obično biće. Ona je neobična u mnogim vidovima svojih svojstava. Iliću Boško, kakva je sudbina čovečanstva prema vašem mišljenju? Prema mom mišljenju, čovečanstvo ima da bira ili ubrzano odstupanje od provalije apokalipse ili će se sunovratiti u apokalipsu. Iliću Boško, u posljednjim godinama tog velikog lova na džinovsku zmiju, na moćnu Nirdalu, na moćnu Lemarku, mnogo si govorio o projektu Nirdala. Šta je to projekt Nirdala, a šta je to operacija Tringer? Projekt Nirdala je skup lovnih i ostalih manifestacija koje su zamišljene i treba da budu u praksi ostvarene kao jedini način da se obuzda moćna neman koja je izazov i sramota čovečanstva, moćna Nirdala. To je skup aktivnosti koje moraju da budu brze, tačne i efikasne. Iliću Boško, bole. Šta imate u svom programu ljudskom i naučno-istraživačkom u vezi svoga čitanja i pisanja? Moje preokupacije naučne i istraživačke, one su prvenstveno bazirane na projektu 100 i projektu 200. Projekt 100 i projekt 200 su skup najudarnijih i najeksplozivnijih naučnih istraživanja u koje savremena nauka u velikom broju slučajeva čak ne smije ni da zagrize. Iliću Boško, bol, kakva je sudbinska i ostala povezanost moćne Nirdala i apokalipse sveta? Sudbinska povezanost Nirdale je ogromna u odnosu na sudbinu čovečanstva i sveta bivstvujućeg. Da vas podsjetim da sam i ja imao zabludu da Nirdala je u stvari jedno samo biće i uobičajeno. Međutim, Nirdala u svojoj suštini i prirodi, ona neumoljivo diktira svojom stvarnošću da je njeno biće, njena pojava neraskidivo povezana sa sudbinom čovečanstva i ja se smem kladiti da će tako tim trendom ići i završna faza operacije Tringer.
To jest, pokazat će se njena povezanost njenog ontološkog dela bića i njenog sveukupnog dela bića sa sudbinom čovječanstva. Ko su tvoji učitelji i učiteljice Drljeću Boško? A. Uopšten, B. U ratu i N. U lukavstvu. Ne znam da li će to izgledati kao previše hvalisavo, ali po prirodi nisam čovjek hvalisavac. Ali smatram da sam čovjek koji sam rođen i živeo sam zaista pod sretnom zvijezdom jer sam imao sjajne učitelje. Glavni moj učitelj, apsolutno, učitelj od koga sam najveća znanja i najveću čvrstinu dobio, to je perzijski pesnik i mislilac Mahmud Tajmur. Postoji i plejada drugih mislilaca, Konfučije i tako dalje, ali Mahmud Tajmur je po pitanju opšteg učitelja učitelj bez premca. Što se tiče, rekli ste, učitelj u ratu, moji učitelji u ratu su, kako ga ja volim da nazivam, bambusni Sun Tzu i čelični Klauzevic. A moji učitelji u lukavstvu su, to je u knjizi Noć i magla dobro opisano, u stvari jedan od njih, šef Kempej Taja, koji je za vrijeme rata govorio 36 stranih jezika, i Nikolaj, šef Nemačke obavještajne službe, i moji učitelji u lukavstvu su nepobedive ninje. Možeš mi reći šta je to nulti trenutak čovječanstva? Što se u operaciji Tringer često pominje nulti trenutak čovječanstva. Pazite, u svojim brojnim kontaktima sa dečjim novinama po pitanju operacije Tringer, odnosno projekta Nirdala, lovne operacije Tringer, mi imamo podatak da čovječanstvo u bukvalnom smislu živeće i živi, živelo je, živi i živeće u smislu do Nirdale i od Nirdale. Sada, kada se Nirdala bude uhvatila, ako ne bude trend da se bude morala ubiti, tog momenta to skidanje mrene sa očiju čovječanstva bit će najdramatičniji trenutak i ja imam dužnost mi je da vam saopštim i čast, imam želju da ove iste reči ponovim pred svoj ulazak u tunel gdje obitava moćna Nirdala. To bi bio odgovor. Situacija je više nego dramatična po tom pitanju. Nije ničudo zašto teško ide lov, jer su ljudi konstruktivno i nekonstruktivno u bukvalnom smislu sprepani. Možeš li reći, Bole, šta je to grupa Valjak? Naučno-istraživačka grupa Valjak. Naučno-istraživačka grupa Valjak je grupa, naučno-istraživačka grupa koja je predviđena da finalizira i realizuje projekt Nirdalu i operaciju Tringer, ali i da na svojim leđima iznese svih 100 i 200 projekata. Naravno, naučno-istraživačka grupa Valjak bit će večna, nasljeđivat će mlađi i starije, ali ona mora da reši ključne naučne tajne ovoga čovječanstva i ona će ih rešiti. Reci mi samo, ko se trenutno nalazi u toj grupi Valjak? Pa pazite, naučno-istraživačka grupa Valjak ima osobe koje su nezvanične, a ima osobe koje treba da bude formirana zvanično. Sada, veoma teško ide regrutovanje za naučno-istraživačku grupu Valjak, jer kao što sam rekao, najvruće naučne tajne ona poteže, ona
grupa najteže rešive tajne naučne ovoga sveta. Ali ona neće živjeti u kuli od slonovače kao što živi savremena nauka. To bi bio odgovor zaista u dramatičnom smislu na vaše pitanje. Kakav je, Drljiću Boško, odnos moći, znanja i mudrosti tvoje i Mirdaline? Pazite, kada me gospodin Zoran pozvao na svadbu 18. aprila, ja mislim da je tako bilo, Zoki, 1991. Ja sam 23. aprila, kada sam se zadržao kod Radomira u Brđanima, sanjao odnos između moći Nirdale i mene i sanjao sam u drugim snovima odnos moći. Međutim, nešto ću vam reći, Nirdala i ja posmatramo sebe kao ogromne, kolosalna bića moći koji, kako sam ja često govorio, za sada nećemo prvi da prokinemo balon ili mehur tajanstva postojanja svega postojeća. To bi bio odgovor. Međutim, ima jedan san u kojem ona i ja imamo duel. I u tom duelu Nirdala je pokazala da je fizički jača od mene, a ja sam jači duhovno. Tako da je moja duhovna snaga nadjačala njenu fizičku, ali vam mogu reći u finalu kada se razjarila, ja sam iz sigurnosnih razloga se probudio. Da se vratim samo na naučno-istraživačku grupu Valjak. Postoji priča da svi pripadnici i svi pripadnice naučno-istraživačke grupe Valjak koji učestvuju normalno u projektu Nirdala moraju imati crni donji veš. Zašto i kako? Pazite, u bukvalnom smislu, kada sam 1993. u Beogradu bio u vezi angažovanja članova za naučno-istraživačku grupu Valjak, ja sam govorio da projekt Nirdala je toliko dramatičan i eksplozivan i toliko spektakularan da mu nisu u bukvalnom smislu ravni ni otkrivanje Tutankamonove grobnice, ni otkrivanje glinenih vojnika kineskih. Međutim, postoji mišljenje naših proroka da će ljudi crnogači zavladati svetom. U prenesenom značenju crnogači znače crno uniformisani. Međutim, naučno-istraživačka grupa Valjak već sa projektom Nirdala izbija u naučnom istraživačkom smislu na sam vrh piramide. Oni će biti, ne računajući zaista sjajne i veličanstvene bijesove, ta tačka oko koje će se okretati svijet. To bi bilo to, jer oni u suštini će biti gospodari svijeta uz naravno bijesove koji pronose slavu o kojoj sam ja i naslutio čim sam ih prvi put čuo, svjetsku slavu roka.